Ebi n'ebindi bigambire Venerable Reverend Eric Sande Sabadikono w'obusabadikono bwa Karwenyi Church of Uganda mu district ya Kyegegwa abo babere no batasabanye n'amaka nabishema 18 mu kibiina kya Fathers na Mothers Union obwe bari kujaguza ekiro kya Mariam. Yesu nanga kijema basi akamanyise ubiro tubire kushama ubiro tubire kuboke mukashisha barizisoba omutwe gw'ekireki gubire gwemerera kukorereka kandi aba babangwirwe shangire ngo abakazi bari mu maka bashitami baregeize tabarukora n'abasheja bonka tabine mu tubakora eyi abasheja bagenda basiba mu mataho konka atayine murumo no mukatayine obumwe kitayine cyarukora yo kuno kuterera hali banyina bwenge na banyina maka bandi bona na mbere bali abasaija okulinde kitinisa cheka kuba bobjunanizibwa gora makagabo. Aba Mothers Union bongere bageraho kusima ko kuboneza rutari kandi ente embuzi emishenga hamwe n'ebindi bintu biresura kurundana sente. Obusabadikono bwa Karwenyi tubukahiriza emyaka 2 butandikireho konka buriyo nebukura ha speed. Entebe mukaga za rutari orutalaini omusaraba n'entebe za church mwene ntusaba ruhanga nkaho ekiraruga mu kyona nikiza kusasura entebezo. Omakuru agandi Bishop w'uburebezi bwa Isrwenzori ashorire bare canons kandi yahiga bikiriza okutomutima akutungura ubureberezi obu kandi betantare okutamba ikono abebembezi babo. Bibiro mu district ya Kamwenge hakanisa ya St Stephen's Cathedral ubwo bureberezi obu bene bujaguze emyaka 15 ebyamara. Obureberezi bwa Isrwenzori bukatandika ebiro 9 okwezi kwa 8 omwaka gw'2009 kandi obu bwahise emyaka 15. Church of Uganda, Diocese of Isrwenzori, letter of installation of canons. Pero como no twine, a mucha gente como cansa, which we must handle. Aba kristayo como ele altas tume, parece como de no puede tungura, no puede manya, no puede tampoco tenga de sabahule, na basaba dikoni, bega rureka ni sabakata sama mateka. Ukura tunamo sia, lwekebe kiine, nimureba huyashika. Besi nzajangama, endele nokusibira bahanga robota kilo mongaro chimanje. Ideas of opinions in the world, in its unity, or in religion, you follow a living voice of God. Antwira kanisa nihumbire ndaherereza ka head of light kumara ubwire buringwa muno Gashaka Philip Mrangira na Anthony Twin.